Lotrič Andrej, 8 Kauter Nino, 10 Trstenjak Jernej, 7 Malko Mitja, 12 Deronja Marko, 2 Zukanović Jure, 14 Guberac Mario, 8 Markić Luka, 5 Švarcman Jernej, 6 Splihar Lovro, 7 Beganović Elvis, 19 Eržen Žiga, 9 Ljubljankić Emir, 10 Paulin Luka, 20 Rujović Enes. Minuta srečanja, domači fantek je izenačil na 1:1. Strel zadetka številka 20, Arpad Baš. Minuta srečanja, gol srečen Čure vodijo z 2:1. Strel zadetka številka 14, Guberac Mario.
61 minuta srečanja domači Pantek je izenačil na 2:2. Strelec zadetka številka 9 Vinković David. Kurwa!